clear to le ngai thla tu te car top chibai le vek ule car to na kan news da te min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ane tun tuma chuanin car top in khel tur chungchang te FIFA World Cup qualifier in khel tur group stage andro chungchang te le football thuleng te angai thlaka clear ho na hun in nei le donang o tun trum chu car top in khel tur fixer namatangin bultran don taila football ma inna te hi tung car top zanin atang hian nei chun zom ani le don na English Premier League lama zanin dariat le chan veteran in khel clear to rom tran don na Premier League a hen zan dariat le chan vea English Premier League table pathum na din mun lo mek tu Arsenal chon Emirates Stadium a tlak lau team Everton an lo mi khwal don na dariat le chan vea avek hian table ma shoi mek tu Liverpool in inela kalmeka che chelem lo tak Fulham chu lo mi khwal don bokin Wolverhampton mola tlak lau team kai thar team ni bok Ipswich Town an leng nu don na Newcastle United chon Leicester City chu an lo mi khwal don bok Zandar som bahata in khel pahat clear turom don na Nottingham Forest mola Aston Villa chu an leng nu don anne pathian ni zan lama dar sari le chan veteran in khel clear turom tran don na dar sari le chan vea hen Brighton mola Crystal Palace chu an leng nu don na Zandar soma Manchester Derby kan mudon na Manchester City chon Etihad Stadium ma an mel mukum hlun Manchester United chu an lo mi khwalang City le United team te hi inela kalmeka an che thatok lava team panitan he in khel hi apoi mo hle don na comment section na wa han chak tura kan rin jok te po han thai lang vele don taila a thau me zanlai peldar song pani le chan vea Southampton mola Tottenham Hotspur chu an leng lu don na tei bola pani na din mun lo mek tu inela kalmeka be sei pha ba ka chetra Chelsea chon Brentford an mi khwal bokang Spanish La Liga lama zanin daruk le chan ve Espanyol in Osasuna an lo mi khwal don na darian le minute somni panga Mallorca mola Girona chu leng nu tin dar som bahata Sevilla chon Celta Vigo an mi khwal don na zanlai pel dar khat le chan ve ya Rayo Vallecano mola Real Madrid chu an leng nu don na Real Madrid hian hne na an chang ani chon ma an lo hruai lailok thei don an ne pathian ni zan daruk le chan ve ya Atletico Madrid in Getafe an mi khwal don na dar som bahata Villarreal mola Real Betis leng nu tin zanlai pel dar khat le chan vea mashwai mek tu Barcelona chon Leganes an mi khwal don bok Italian Serie A lama zanin dar sari le chan vea Cagliari mola inela kalmeka chetra mai Atalanta chu an leng nu don na dar som le chan vea Udinese mola mashwai mek tu Napoli chu leng nu tin zanlai pel dar khat le minute som panga Juventus in Venezia chu an mi khwal don na pathiani zandar sari le chan vea Bologna mola Fiorentina leng nu tin dar som le chan vea Como mola Roma an leng nu don na zanlai pel dar khat le minute som panga AC Milan chon Genoa an lo mi khwal don bok German Bundesliga lama zanin dariata Borussia Mönchengladbach in Holsenkel an mi khwal don na Augsburg mola champion lai Leverkusen chu leng nu don bokin Mainz mola ma shwai mek tu Bayern Munich chu an leng nu don na pathian ni zandar soma Borussia Dortmund in Hoffenheim an mi khwal don na zanlai dar som patnia RB Leipzig le Frankfurt te anin machon don bok French League 1 lama zanin dar college an vea Mason Greenwood ta khel mek na Marcel John Lille an mi khwal don na zanlai pel dar khat le chan vea Reims mola Monaco chu leng nu tin pathian ni zandar sari le chan vea Montpellier mola Nice an leng nu don na dar kole chan vea Rennes le Angers te in machonin zanlai pel dar khat le minute som panga champion lai le teibula ma shoi mek tu ni bok Paris Saint-Germain chon team tal boy Lyon chu an lo mi khwal bokang inkhel tur fixer lam kalsan taila kumsang ni somni paruk FIFA World Cup khel thei tur zon na Europe B ka qualifier Group 6 chu ni jang khanin draw nei ani ya Group 6 draw nei zota ka hen group P lama Slovakia Northern Ireland Luxembourg le UEFA Nations League quarter final la Germany le Italy te in machana achak zok anom ho don na Group B lama hian Switzerland Sweden Slovenia le Kosovo te ho donin Group C lama Greece Scotland Belarus le
UEFA Nations League quarter final Portugal le Denmark te in matchona achak lo zok zok anom ho don na group D lama Ukraine, Iceland, Azerbaijan le UEFA Nations League quarter final France le Croatia te in matchona chak zok zok anom ho don boka group B lama Turkey, Georgia, Bulgaria le UEFA Nations League quarter final Spain le Netherlands te in khela achak zok zok anom ho don boka Group F lama hian Hungary, Republic of Ireland, Armenia le UEFA Nations League quarter final Portugal le Denmark te in khela achak zok zok anom ho don na Group G lama Poland, Finland, Lithuania, Malta le UEFA Nations League quarter final Spain le Netherlands te in khela achak lo zok zok anom ho don boka Group H lama Austria, Romania, Bosnia and Herzegovina, Cyprus le San Marino te ho donin Group I lama Norway, Israel, Estonia, Moldova le UEFA Nations League quarter final Germany le Italy te in matchana achak lo zok anom ho don na Group J lama Belgium, Wales, North Macedonia, Kazakhstan le Liechtenstein te ho don bokin Group K lama England, Serbia, Albania, Latvia le Andorra te anom ho don na Group to ber Group L lama Czech Republic, Montenegro, Faroe Island, Gibraltar le UEFA Nations League quarter final France le Croatia te in matchona achak lo zok anom ho don bok tihian kumsang ni somni parok FIFA World Cup qualifier UEFA B ka group rang te chu ti fel anita Group tina pakhat na te hian World Cup khel thei turin anin pet kai don na pahni na team te hian playoff an khel vele angai don bok in khel tur fixer te World Cup qualifier te chu kal san tai la football Thu Leng lama lut chho vele donang o Patrice Evra Manchester United a lo khel pui thin Cristiano Ronaldo chungchang a soida na tang hen bul tran don tai la Patrice Evra chong Cristiano Ronaldo thajia kha chu kan soi to lem lawanga player ro pui bik chu anni kumsang ni sompariat khanin Cristiano Ronaldo hian Juventus pan lovin Paris nemo Arsenal team kha apan teu khop maya khati hun lai khan Paris Saint-Germain zom turin thutluk na tepo asiam man deuh thowa Arsenal team ero azom atum lo bur thung ma se Paris Saint-Germain nena anin biak na ha atluang khop maya Cristiano Ronaldo point Paris Saint-Germain mabak te khatra ati thu asoi hiala amai ro chu Juventus an ron lan nuai ro athutluk na aso sonna Paris Saint-Germain nolin Juventus kha apan ta ni tin asoi heting kara hin Manchester United lampoint an forward Marcus Rashford thlak tu tur anjong chhozela nizan lama khanin mirror lamin antarlan dana United lam hian in Rashford thlak tu tan Victor Osimhen, Victor Gyökeres, Evan Ferguson, Dusan Vlahovic le Kenan Yildiz te an bechhotran ni hin tarlan aniya Marcus Rashford thlak tu tan hin United tran tu te khan tu na kan soita ka khan tunge indu ber hlom le Marsa lamina antarlan dana nizan nama khanin Vinicius Junior chu khovela player thaber nin an ron tar lang vele tatlat mai Marsa lam hian in khovela football journalist rang za somni pahni te hne na tanga vote an lak dana Vinicius Junior hi achung nung bera Vinicius Junior noi Jude Bellingham chu omin Ballon d'Or award dongta Rodri chu pathumna a uma Palina lemin hiamal chu min pangana Dani Carvajal chu aum ve bok Marsalam hian hetiang hian vote an lo la to thina tuntruma Vinicius Junior achung nung taber ani Jose Mourinho point Real Madrid a lo kai hroi to Luka Modric chungchanga an zona chu aron soi vele ta Jose Mourinho chuanin ani hi chu player special big ania ani thiamna ang hi chu nei le po anom mai toin karing lo bok football hi ani hi chon athiamin athiama ama hianin football thiamna hi engkim awom tila kan soisol loin arinom kumsom pahata tang som pani vel thlengpo thatakin a khel theiti kachianga tuna po hianin team ta na mitangkai ala ni reng anne Real Madrid a alo lutir khanin miro pui anilawa amai ro chu miro pui ni turin a incher chhozela chutianga incher pai mi chu an hlotling nge thin anne Luka Modric strong hianin in enfian tour player tam tak point an nei ti hin a saizui bok Neymar po anram tang World Cup in lan le ngai atumti puan chian ani ya nizana ma khan Neymar chuan
World Cup a an ram tana inlan le ngei atum thu le Al Hilal team tan po a thataka comeback atum thu asaya a fitness po athat chauzel thu asai zui bok Neymar chan FIFA World Cup hi truming omoza chu kalo khel ve towa kanram team hlotin na kala chan pui lo hi thil lo mom lo tak ani ya ma se kum sang ni somni parok FIFA World Cup a ero kanram team tana inlan chung hian in trophy choi ngei katum dhon na chutiang ti thei tur chonin ka fitness po thatakin ka maintain chho tanang tin asoi Alexander Lepan Lionel Messi chungchang asoi dan hi hantar lang vele donang o Alexander Lep hi chu kan theu om me football thiam bi kan ti thin kha ani ya Arsenal tran tu thepei chon an thelar viawin arinom kumsang ni pariata thil thenga khan Alexander Lep chuan thu thar aron neya khati hun lai khan Ronaldinho le Deco te kha player ro pui tak an ni towa ma se midang ta na enton tlak an ni chi lo an ni training na te zu roi chungten an ron kal thin na field chunga thatakin inlan le ma se an nung changa khan enton tur tha atam lo khop maya chumi wang chon Lionel Messi malam hun ngai chang chungin Barcelona po khan an ni pani kha an thal chuak tamak ani ti hin Alexander Lep chuan asoi hetiang thil hi ani tak tak kan ring hlomem le Pep Guardiola po result tha anei theilo nuwa atong lama akal chak ve chho tran ta khop maya tu na ya sum amang nem lutuka sum aman nem na te an che thatok lo chuanin an result po a thalo ti an soina chu aron chang le ta Pep Guardiola chuan sum wang chawa lo ting kan ni lova kan in nen kol dan a that wang ani pakhat bok ani sum wang chau ni don ta se ke ni aya sum mang nem zok Manchester United te Arsenal te le Chelsea te hian trophy chu eng mozat an choi to nge in karinga amai ro chu an ti theilo ani tun nai kumruk chung hi han clear le tawla sum kan mang nem tin min so ya kan sum man nem angza ta mang nem te hi an lo tling chuang lawa chumia chuanin min te ve ro tin Pep Guardiola chuan asoi African player te hi an kum zep thren an ching kan lo ti to kha man chu te po an lo om nual towa ni zan lama po khan Joseph Mokoko chon thu thar aron nei ve le ta club lian tena senglo tuma an hel ron mek Mokoko hi kum som ni mi ne lawin kum som ni palimi alo ni reng ni hin tarlan an ni hemi chung changa hin Joseph Mokoko pa chu aron tong chuaka apa hi ming tarlan ni lo ma se apa hian Mokoko chu kum som ni palimi ani thu aron soya Mokoko pa chuan ani hi ka hra chiang ma apian kumpo hi chiang takin ka chin chia ani kumsang ni pali November ni som ni piang ani lava kumsang ni July ni som pakwa piang ani ti hi kai chon chiang takin ka hria akum hetianga anzep thren hi makka ti khop mai tin aron soi Mokoko mel hi han en ta wang ula kumsom ni mi nge ani kanrin kumsom ni pali mi zok le Mikel Arteta po tun hai khan media 10 January transfer kongka in hong tura mithar senglu itumem tin zona an zona chu achanga Mikel Arteta chuan engma thutluk na le ruaman lok na kan nei lova tun din muna chunin table hi kan ta na poimo bera chumin ti boy tu ber chu aniri anni amai ro chu thil thleng theilo aum lova January transfer kongka te ronin hongse engpo thleng thei ani ti hin asoi he mai ba ka hian Mikel Arteta chuan transfer hi mangkher lo po ni taila kan squad hi kan thatok ke mema kan thatok zia po tungkar chung hianin kan lan tir nge yang ti hin asoi Manchester City lampoin antlar lai lam thuam chak antum na konga Valencia midfielder Papelu chu senglu antum thu tarlan ania Rodri liam ala raidon deu awangin Papelu hi senglu antum don ne tarlan anni Valencia hian an midfielder mana hian pau million somrian vel an phut ni hin alanga City lam hian an the chuak phal kherang emti chu zo na lian tak anni English Premier League club Everton tante Sheffield United tante po lawin lan to Asian Star Li tai chuni zan lama khanin lung in ta turati ania kumsang ni som bata football khel cho sana managing lo chilta Li tai hi corruption thila man so ania code lam chunin kumsam ni chung lung in ta tura anti thu tarlan anni hemi chung changa hian Li tai te hian thu thar an la nei lawa an threm na hi a pil don le don lo po soi ala omri lo thung chuti rualin Li tai hi match fixing chung changa a in rol nge ti puan chian ania
corruption thila po ai nam noi thi puan chian ani bok kumsom ni chung zet lungin atan chon akum lamte po awai ve towa lungin atanga achu meu chon atar ve boy to turangai ani karto pa Manchester United le Manchester City te in machon tur chungchang po Michael Owen chuan in prediction aron neya Michael Owen chon tuna anin machon tur hi result soithiam harsa katia chakjok anom karing lo anni 1-1 in team panni te hi anin draw karinga goal ni ve a anin draw theina chance po asang le tu hnaya team panni te hi an che thatok lova goal khungkonga an thatok lo boka chuwang chuanin 1-1 hi karing deuh ma zoka chakjok anomero karing lo tin asoi Thomas Tuchel point Cole Palmer chungchang angai dan aron soi vele ta ha Chelsea team lo en goal rep to tu Thomas Tuchel chuan Cole Palmer hi player thein sang big nei ani hi tiangzela kalani chuan khovela player thaber po alani theidona Chelsea team po kumina hian trophy ahum ho pui ngei karing bok Cole Palmer hi in ngana tlak ani zia po tum tam tak alan tir to ani chuwang chong kumin bi ka po Chelsea hi trophy ahum ho pui thei ngei karing tin asoi country atlan thewang Lionel Messi chu Major League Soccer season liamta most valuable player a thlan ania hemi chungchang a hen nisan lama khan US team tana hlotin taka loin lanto Alexi Lala son thuthar aron neya Lala son Lionel Messi hi andu sak uchuak deu big nin kai chuan ka hria most valuable player dong thei tur hian in thei na chu nei ma se kumin big chu akum ni lovin ka hria achan chu a team hi supporter shield bak choipui an nei lova supporter shield hi chu tumdanga po kan lo soivul chuk ngai lem lova kan soiful jok chu Major League Soccer champion team a player te kha anni kumin bi ka Lionel Messi le a ho te hi final anin pet kai zo lova heti chunga most valuable player an pe hi chu indu sak uchuk na mai ni in ka hria tin asoi Manchester United lampoint antlar malam thom chak an tumna konga Evan Ferguson chu senglu an tum thu tarlan ania kumsom ni mi sengnu tur hianin sumpo aman phuto kang pek anin huam ni tarlan anni Evan Ferguson hi Brighton lam hian aman an titlom deuh to turangai ania United lampo hian an leingam mai arinom Manchester United hi soita kang khan Rashford chuatir an tumti achiang towa amun rok lo khatutan Evan Ferguson hi andu ber tinani ber mai chu Liverpool lampoin antlar hnung lam thom chak an tumna kongha Arne Slot chuan Malo Gusto chu senglu atum ni tarlan ania ama du tu City team chu makhal an tum thu tarlan ani bok Malo Gusto hi kan hre thawin Chelsea player ania Liverpool le City te mit ala hle ni turangai ani Liverpool hian Trent Alexander-Arnold chu chan thut theidin huna anding meka Malo Gusto hi thlak tu tan senglu antum tina ni ber mai English Premier League club Liverpool team na senglu antum manga tun hnaya thom leng chem mai Marcus Thuram po ni zana makhan a khel mek na Inter Milan chon aman zat an ron puang ta ni hin alanga Fiji Jazz News tamin antarlan dana Inter Milan hian an forward Marcus Thuram mana pau million somsari an phut ni hin alanga hetiang zata lengam te hna anin hongdo ni tarlan ani bok hetiang ani ta chon boruak aron lenghal chiam mai ha News tharbera alandana Real Madrid Barcelona mai baka Liverpool ten senglu antum thu chiang takin an soita ni hin alanga Inter Milan in free transfer an senglu Marcus Thuram hian club lian zok azom thoi arinom tundin huna ni zan namar news rin tlak takin atarlan dana Liverpool am hian an hel na hle ni hin antar lang bok football pandit na thokmek Chris Sutton point card to pa Manchester Derby a chaktur zok arin aron soi vele ta Chris Sutton chuan tundin huna hianin chaktur zok soithiam harsa UEFA Champions League a Ruben Amorim hian City team hi goalie goal khatin alo hne towa Pep Guardiola hi amachon nu berha chun achak ngeye amai ro chu Sporting Lisbon team kha anni tolafa United team tal boymek antum don awangin City team a hen tundin hmuna chuanin chaktura kada donna City hi an homa goal thum goal khatin an chak karinga Pep Guardiola le anaw te hian Christmas nuam takin an man thei karing anni United team ero
Ruben Amorim hnuaiah chakturin ke chuan derby a hin kalada chi elhava City team a hin chaktura da hi a himin ka hriatin saton chuan a soi ole clear tu le ngai thatu lamte Manchester derby a hian tunge chaktur zo ka kan rin hlom le ole hati chin ha ton tumata ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lo mahan tan min han la pui leula pathian zara damna te kan chang chhozel ni chong kar thar lama thu thar ngai nom tak te nenin mu chhole zel kan tum don nia